Snježana je idealni gost i zbog činjenica da je unatoč znaju događati nezgode u smislu da se još neko pojavi na partiju isto odjeven kao ti. Kako gledaš na to? Mi je to smiješno, ne znam što da kažemo, jer to su obično neke haljine koje onak su jako atraktivne i valjda očito imam sličan ukus sa tim damama koje su se pojavile. I nekako baš su i toalete i to sve zajedno, a sad s ovom zadnjom, pa nisam znala, to je isto bila jedna slučajnost, ja sam bila u Londonu i oni su imali stvarno valjda 3 broja, ukupno su imali 3 haljine u dućanu. Dobra, Nina je bila valjda sat vremena pri tebe, ili? Pa ja ne znam, da, nevjerojatno, jer nisu oni imali, mislimo da se navatara na večeri, pa još neko ima istu haljinu, pa kak se god okreneš, onak vidiš sebe, odnosno vidiš nju. Direkt na odgovor dali, eto. Shopping znaš što želiš ili na šta naletiš? To te moram pitati. Imaš ih u ormaru. Da, bile su po, ne znam, cijeni, eto, možda čak jeftinije od hrvatskih dizajnera neke. Super, čuvaš inače te stvari? Pa neke čuvam, a neke sam, evo, jednu haljinu, baš eto tu sa Ninom Morić, sam dala u humanitarne svrhe na jednom RTL-ovom partiju, znači RTL pomaže djeci i to je kupio gospodin Royce. Ok, dosta priče, idemo u tvoj ormar. Ej Marko, ja za tebe imam jedno iznenađenje. Pošto si kod svih bio ravno u ormaru, odnosno danas je to moderno garderoba, teta Jana i ja oko toga imamo raznih nedoumica, glede toga možda su nekad ipak bolji ormari. Mi za tebe imamo iznenađenje. Ali ja sam nisam starču. Iz tog ormara će izaći moje haljine. Dobro. Same. Imala sam ju na izboru, je to isto jedna od najdražih haljina, to sam imala za jedan doček nove godine, reklami za... I rekla želim to. Da, na reklami za Cavalijevu kampanju, korzet, ovako, remen korzet koji onak napravi struku. Nina Morić, pa sam u dućanu tražila da pogledaju u kompjuter da li je neko iz Hrvatske kupio tu haljinu. I nije? Ne. Sam zgrabila sa vješalicom, kaže, kaj ti, kako je to haljina? To je neka dnevna haljina. Ne, i onda me nagovori, pusti neku lijepu haljinu, eto ti sad. Spontana modna revija